Yego reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Reka nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane rwose. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Tugarutse mu makuru y'imiripuko, tugarutse mu makuru rwose akomeye cyane, aho bombardement zikomeje kugenda zikubitagura ndetse ziripura bamwe mu basirikare b'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse abenshi bo muri MONUSCO bakaba bakomeje kugira ubwoba bavuga bati akacu kashobotse, ndetse bakaba bari guhunga kibonamo amaguru bava mu kigo cyabo cyano muri Sake muri teritwari ya Masisi. Bakaba bari kugenda by'umwihariko berekeza mu bice by'Igoma kubera yuko n'ubundi umutwe wa M23 wongeye kugaragara umena ikitwa abasirikare cyangwa se uzana ikitwa abasirikare by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye byano muri teritwari ya Masisi. Muri za Rucuroho sinakubwira rwose, nyuma yo bamaze gufata Rwindi ndetse na Nyanzare, by'umwihariko muri pariki ya Virunga bongeye kwakira ikitwa abasirikare ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, ibyatumye ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo rihahamuka. Ariko kandi nubwo bimeze bitya, abantu bakaba bakomeje gupfa by'umwihariko abasirikare baba bo muri SADC ndetse n'abandi bo mu ku ruhande rw'abarundi. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyaruguru, umuvugizi wacyo Lieutenant Colonel Njigo Kayiko Jerome hari ibyaje gutangaza, hari ibyaje kunyomoza, nubwo ngiye ntemeranya nawe. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane, ariko tugaruke no kwifatwa ry'umwe mu basirikare barashe inka z'abatutsi ku munsi w'ejo, ndetse amakuru ahanini menshi. Ariko kandi ntabwo n'igihe nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Bwana Alexis. Wongeye kuramuka neza? Aramutse neza Bwana Emir. Yego hanyuma waramutse ute uyu wa gatatu, urabona umeze ute? Naramutse neza, ndizera ko nawe waramutse neza, ndabona umeze fresh. Ndaramutse kandi ndabona nakazuba kabyutse karava, urumva bihuriranye n'ubushuhe, urumva igihe nicyo gusa nyine ku kibuga cy'imirwana bwo amakuru ahari ni intambara imeze nabi, aho M23 yigaruriye yongeye gufata Sake, niko gace kari gasigaye muri Goma, nako irimo kakaba irimo igakoza imitwe y'intoki cyane cyane ko mu minsi yashize yavuze ko gufata Goma biroroshye, ni ibintu byaba mu gihe gitoya. Ndagira ngo nkubwire ubu M23 bakabye cyangwa se bakavarinze kuri Sake nk'agace kari gasigaye, aho hari hasigaye ubwihisho bushobotse kuri MONUSCO, SADC n'abandi basirikare bafatanyije n'ihuriro rya FARDC mu kurwanya cyangwa kuvanaho M23. Ariko ntibigishoboka kuko M23 barangije gukambika, barangije kujyana ibibunda bya rutura, amasasu za machine gun. Abasore b'intare za Sarambwe cyangwa intare za Sarambwe barangije gufata kare gace ka Sake bakambitse. Urumva niko MONUSCO bavuze ko badashaka kugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aribwo Abahinde batangiye bagenda n'abari basigaye ku rugamba. Bwana Emile bavuze ko cyangwa batanze impuruza ko bavanwa hari ahantu hakiri kare bakirihumeka umwuka w'abazima ba nyina bitabaho bahetse inkosha, kubera intare za Sarambwe nta miyaga zifitiye bari abasirikare uko waza uhirahira uwo wari wose. Ni ku bw'ibyo byabaye ku munsi w'ejo, bagize ubwoba, basha ubwoba nyuma yo ko M23 yakubise ikabakubita byikubye. Hanyuma bamara gutsindwa, ubwo turavuga FARDC, bamara gutsindwa bakirara mu nka z'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, ababatutsi nyine bibasiye abatutsi babicira inka nyuma y'umujinya ubwo n'umujinya watewe no gutsindwa kuri M23. M23 ikomeje kubatsitsura no kubavana mu bice bari barigabije cyangwa se mu bice bakamitsemo. M23 cyane cyane ko bavuga kari wabo, kandi ikigaragara ibice barabizi kurusha undi wese waza ahirahira ashaka kugwanira mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa Kongo muri rusange. Emir, yes, ntago byoroshye, ariko kandi ni nuko byifashe. Amakuru reka tuyabagezeho ko yakabaye, nuko tubaha ikaze abadukurikiye muri hano mu Rwanda, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali, muri Burasirazuba bw'u Rwanda, mu Burengera bwaryo, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, abadukurikiye muri hano ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Twifurije kugubwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka twibutse gukanda subscribe cyangwa se rwose mudusubscribing kugira ngo ibintu byarusheho kugenda neza, mubashe kuzajya mubona amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko
ushobora gutanga igitekerezo ugakanda like ibiganiro byacu kanabisangiza ku nshuti zawe. Reka duhere kuri amakuru akomeye cyane agendanye no kuba by'umwihariko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo rikomeje gutsindwa ndetse kugeza ubu ngubu hakaba noneho habuze uwataka umutwe wa M23 aho bose bakomeje kugenda basigana by'umwihariko ku mirongo y'urugamba bavuga bati ninde wajya kwataka kugeza amagingo aya ngaya abantu bakomeje kugenda n'ubundi batubwira amakuru cyangwa se imboni zacu zikomeje kugenda by'umwihariko zibarizwa no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ziravuga ko nyuma yo kubona yuko mu bice bya parike ya Virunga M23 imaze kwamena ikitwa abasirikare ndetse imaze kugenda ihamena by'umwihariko ikitwa ibikoresho bikomeye cyane, ndetse ingabo za MONUSCO nazo zikaba zamaze kugenda zigata ibirindiro by'umwihariko byaje guhamura aba basirikare, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba habuze n'umwe, hakaba hari kugenda habura umusirikare n'umwe kugeza amagingo aya ngaya wiyemeza kujya kwataka, aho haba ku ruhande rw'abarundi bagize ubwoba bitewe n'ibitero bikomeye cyane biherutse kwibasira abarundi hano muri za Mugunga bigahitana abarundi bagera muri 6-8 bagakomereka. Bwana Alexis, ikintu cyitwa ubwoba bwongeye gutaha ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ibikomeje kugenda bituma benshi bavuga bati uko byagenda kose M23 noneho igiye gufata Goma ndetse iraza no gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda abigaragara, ndetse kugeza amagingo yanga makuru dufite nuko umujyi wa Sake wo wamaze kugenda ufatwa na M23 cyangwa se wamaze kugenda bawegera neza 100% niho hari hasigaye nyuma y'ibice byinshi abasirikare bari basanzwe baherereyemo byamaze kuvamo, bamaze kugenda bivamo, nubwo wenda ngiye kugaruka ku itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyaruguru abihakana. Gusa babihakana batabihakana, Sake niba ifashwe urumva Goma iraba isigaye mu maboko ya M23. Itangazamakuru cyangwa imiryango mpuzamahanga imaze igihe ibatota cyangwa se ibabaza ni kuki mwafata Goma, ese ni kuki mudafata Goma. Buri kintu nk'itangazamakuru babibabazaga bijyanye n'itangazamakuru, abapolitisiye babibazaga mu buryo bwa politisiye, nabo babisuye niyo uri umunyamakuru bagusubiza nk'umunyamakuru, waba uri umupolitisiye bagusubiza nk'umupolitisiye. Barababwiye ati ntago tumuzi imbaraga zo kuba twahafata, ariko turacyashaka ibiganiro na Felix Antoine Tshisekedi nka perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi niwe dutegereje ngo atubwire ese twaganira cyangwa yajya mu nzira z'amahoro, turebe ni ibiki tugira umurongo dufata. Ati se Goma mwiteguye kuba mwayifata? Ati yego rwose n'aka kanya tuvugana Goma twayifata, ariko reka turetse tureko bakeneye amahoro cyangwa bashaka ko duharanira amahoro nyine. Niba bashaka amahoro natwe ntidushaka intambara, niba bashaka twumvikana tukayigira ibyo twumvikana tuzabyubahiriza, ariko niba komeza ko tutumva ibyo dushaka batabyumva intambara tuzayiteza nta kabuza. Ibintu birakomeza kugeza amagingaya. Urumva Felix Antoine Tshisekedi nyiragashoza ntambara kubw'ibyo ubu nkubwira amakuru ntari muri Kongo, ubu ararwaye, arembye Bruxelles mu Bubiligi, ararwaye. Ariko M23 kubw'ibyo nyine dusubire kuri ibyo bintu yakomeje ibazwa, ni kubw'ibyo Tshisekedi washoje intambara ntaho hari, M23 bakomeje kwigabaho ibitero. Niki kintu kiri noneho cyabateho burakari, M23 yarakaye aribwo ejo byakubise incuro buri muntu wese wahirahiye kubagabaho igitero. Nyuma urumva twababwiye kuntu FARDC bagiye kurasa inka z'abaturage bibasira inka z'abatutsi. Ni kubw'ibyo bari bamaze gusuna cyangwa gutsindwa na FARDC na M23 kutsindwa kwa FARDC mbese cyangwa gutsindwa kwa FARDC ni nabyo byahise bibatera ubwo burakari bwo kujya kurasa izo nka z'abaturage. Birinda byakagenza gutyo, bigenda gutyo, inka z'abaturage zirapfa. Ariko dusubire kuri M23 muri rusange, nk'umutwe w'iterabwoba nk'umutwe w'iterabwoba udasanzwe, nibyo koko ntusanzwe.
bakomeje gufata bafata bakubita batababarira, bafata bafashe bakubita bakubise, kuko urumva abarundi babishoyeho turabizi, barabatwara barinda babica, abasubiye mu Bujumbura, basubiye kubera itangazamakuru bashakaga kubashyira mu mashitingi, abo bishe nyine uko bagenda babica mu byiciro bitandukanye, na nabo baracyabica za Nyiragongo, za Rushuru, za Masisi, za Goma n'ahandi hose bagiye bahurira mu ntambara, nta murundi wigeze uva mu menyo y'intare za Sarambwe. Hanyuma nyuma y'uko amakuru akomeje kugenda asakara hirya no hino bavuga bati ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaze gutsindwa cyangwa se bamaze no guta ibirindiro, higanjemo abo ku ruhande rwa MONUSCO, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje gutangaza ko ayo makuru atariyo, yuko n'ubundi MONUSCO yaba yavuye mu birindiro byayo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero FADC zanyomoje amakuru avuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zataye ibirindiro byabo n'ubundi biherereye mu nkengero za centre ya Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni igisirikare cya leta ya Kinshasa binyuze ku muvugizi wacyo n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Njige Kayiko Jerome, niwe wahakanye aya makuru avuga ko rero ibyavuzwe ko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zataye ibirindiro byabo hafi na Sake n'ubundi ari ibinyoma byambaye ubusa. Icyakora kandi uyu mugabo ntabwo ari kwemeranya n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo abasanzwe bakurikiranira hafi bigendanye n'intambara ikomeje kwica bigacika hano ku butaka bwa Kongo, kubera yuko hari amavideo by'umwihariko yakomeje kugenda agaragaza abasirikare biganjemo abaturutse mu gihugu cy'Ubuhinde bari kugenda berekeza i Goma ndetse n'imodoka za gisirikare aho bahungaga nyuma y'ibitero nabwo bari bahirutse kugabwaho ku buryo bukomeye cyane, ndetse abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye nabo bagapfa. Aya makuru kandi yavuzwe kuri uwa mbere tariki ya 8 y'ukwezi kwa Karindwi umwaka wa 2024 nibwo yatangiye kugenda sakara, yavugaga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde zari mu nkengero za Sake n'ubundi ko zavuye muri ibyo birindiro binyuranyije n'amabwiriza abagenga, maze ngo ibyo birindiro biza kwigarurwa ndetse n'umutwe wa M23, aho umutwe wa M23 wahise uterekamo ibirindiro bigera kuri 3 byiza by'ubwirinzi, ndetse amakuru akaba avuga yuko bazanye icyitwa abasirikare benshi, ndetse ngo bazanye by'umwihariko icyitwa ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru rero atubwira iki? Amakuru atubwira yuko by'umwihariko ubuyobozi bukuru bwa MONUSCO bwamaze kugenda butanga ubutumwa bukomeye cyane busaba abasirikare babwo ko n'ubundi bava muri ibi bice bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwabo budakomeza kujya mu kaga, bigendanye no kuba umutwe wa M23 wari umaze iminsi by'umwihariko werekana izindi mbaraga zidasanzwe, werekana by'umwihariko ubushobozi budasanzwe, aho bakomeje kugenda bababwira yuko n'ubundi bishaka kurangira n'inzira zose zari zisigaye zifunzwe bakaba babura aho banyura. Ibi ngibi barabishingira kuko umutwe wa M23 n'ubundi waramaze gufunga inzira zose zigiye zitandukanye, yaba imihanda iva Goma ihuza Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, by'umwihariko umuhanda wa Goma kuva Shasha ndetse na za Minova, imihanda by'umwihariko iva hano muri za Mushaki yerekeza muri Goma, usibye umuhanda wa Sake Goma niwo wasaga nawo ufunguye, ariko nawo biravuga yuko ushobora kuza gufungwa igihe icyo ari cyo cyose cyangwa se isa ariyo yose. Akaba nayo mpamvu kugeza amagingo aya ngaya n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, bavuga bati uko byagenda kose uyu mutwe wa M23 ushobora gufunga inzira ugasanga tubuze naho twerekeza muri rusange. Lieutenant Colonel Njige Kayiko Jerome, umuvugizi wa FADC ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyaruguru, yagize ati ibivuga ko MONUSCO rero yaje gutanga ibirindiro byayo byari mu nkengero za Sake ni ibinyoma byambaye ubusa nkuko nari maze kugenda mbivuga. Aya makuru kandi yari yatanzwe bwa mbere n'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP, aho n'ubundi byari byanavuze ko byibuze ibirindiro 3 byarimo ingabo z'umuryango w'abibumbye byatanzwe maze bibohozwa n'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga zikomeje kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, dore ko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ufite hafi 98% by'igice cyose kibarizwa kuri iyi ntara Kivu y'Amajyaruguru. Njige Kayiko rero Jerome yakomeje agira ati tugira ubwisanzure n'ubundi mu gihe tuba tuzi ko MONUSCO n'ubundi ihagaze neza mu birindiro byayo. Ibirindiro bya MONUSCO rero biri mu bituma abarwanyi bo mu mutwe wa M23 badakomeza kujya imbere. So ubwa mbere bivuga ko rero ingabo za MONUSCO zataye ibirindiro byayo, kuko n'ubundi ibyo byanavuzwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ndetse no mu kwezi gushize. Ngira ngo munabyibuka ubwo M23 yakoraga operation Kirimbuzi zo gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye byiganjemo ibice biherereye hano muri Rwindi ahari harindiriye FDLR,
ngira ngo abantu barabyibuka uburyo aba FDLR benshi bahunze bamwe bakagwa no mu kiyaga, ariko kandi iki gihe umutwe wa M23 waje gukora operation ikomeye cyane ndetse baza no gufata ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iki gihe ngira ngo ababyibuka neza n'ubundi ku ruhande rwa MONUSCO n'ubundi nta kintu babashije gukora, nta n'ikintu n'ubundi babashije n'ubundi kuba bageraho, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya nubwo byakomeje kugenda bimera bityo cyangwa se nubwo byakomeje kugenda bihagarara bityo n'ubundi ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bo bakomeje kugenda bata ibirindiro byabo, bakomeje kugenda bagira ubwoba bw'umutwe wa M23. Ariko kandi nihuta cyane indi nkuru ikomeje kugenda ivugwa ni umusirikare waje gukora amabara ku munsi w'ejo akiyakurasa inka z'abaturage, kugeza amagingo aya ngaya ubuzima bwe bukaba buri mu kaga nyuma yuko yarazirashe ari wenyine, hanyuma abandi basirikare bamaze kugenda bamusiga, abaturage bakaza kumwirukaho bikarangira bamufashe, bakaza kumukora cyangwa se bakamugira aho ifundi cyangwa se iby'ifundi yaje kugira ibivuzo, kugeza amagingo aya ngaya noneho akaba yamaze kuba yafatwa mpiri bigendanye n'ubwicanyi ndetse n'ubugome yaramaze gukorera inka zigera kuri 4 zose z'abatutsi, nubwo hamaje kugenda hagaragara amakuru avuga yuko hari izindi nka n'ubundi nazo zamaje kugenda zigaragara ko zakomerekejwe n'amasasu y'uwo musirikare. Nibyo hari inka zarishwe zishwa n'umusirikare wa FARDC azica kubwo nyuma bari bakimara gutsindwa na M23 ku bisasu yabakubise, yari kimara kubakubita ibikubitana na MONUSCO yo yasimanika mu maboko nyirizina. Hanyuma FARDC uburakari bwakomeje kubica, bananirwa kwemera intsinzwe yabo cyangwa kwanga gutsindwa, bahita bigaba cyangwa umujinya bawutura inka zo bwoko bw'abatutsi z'abaturage b'abatutsi, bigaba ku nka 4 zirapfa, zarapfuye, izindi zasigaye zititira zimeze nabi. Ni kubw'ibyo abaturage ntabwo bigeze babyishimira, bakomeje birwanaho cyane ko yazirashe ari wenyine. Mu byumve yazirashe ari umwe, abaturage bakomeje kwirwanaho, niko kugenda bahuza imbaraga batitaye ku bikoresho cyangwa imbunda yarafite, cyane ko abaturage bari bakimara kwiheba ko narasoza inka zabo aribo aza kurasa. Abaturage barikoranyije baramufata, bamufata mpiri, gusa mu by'ukuri babikoze neza, ntabwo bahise bamwica nk'uko yarakimara kubikira nka zabo. Ni kubw'ibyo umusirikare wa FARDC ari mu kaga, amerewe nabi cyane, aho ari kubazwa, ibaze kubazwa n'abaturage, amerewe nabi cyane ko arimo arabazwa n'abaturage cyangwa se arimo arakandwa, abaza ahatwa ibibazo n'abaturage. Ese wabikoreye iki? Byagenze bite? Ese wasindiye ku nka? Watsindiwe ku nka? Ese byagenze bite? Inka nizo zagutsinze? Ko watsinzwe na M23? Ko watsinzwe? Twabonaga mu mafoto twumiwe uburyo umuturage afata umusirikare. Gusa abasirikare ba FARDC Emile nkubwiye baraciriritse, bakwica inka batazica ntago birabaho icyubahiro nyuma yo gutsindwa na M23. Nongere mbikubwire Emile, bari abasirikare baraciriritse, uburyo abaturage bamutwaraga batitaye ngo afite ibikoresho by'intambara, imbunda, amasasu, iki uburyo bamutwayemo byari bigayitse, byari bisuzuguritse. Mana umva biriya nagasuzuguro, nge nayo ndumirwa. Hanyuma wenda igihe ari cyo nuko kugeza amagingo aya ngaya iya makuru yandi twavuga nuko umutwe wa M23 wamaze kunguka abandi basirikare bagiye batandukanye, by'umwihariko biganjemo abaturutse ku ruhande rwa FARDC, by'umwihariko baje kwiyunga ku mutwe wa M23. Twagiye tubibona mu bihe bigiye bitandukanye, intare za Sarambwe rwose zigenda zakira abantu bagenda bafatanya mu bice bigiye bitandukanye, nyuma yo kugenda babona yuko n'ubundi ku ruhande rwa M23 bari kurwanira ukuri, nyuma yo kugenda babona yuko ku ruhande rwa M23 bari kugenda baharanira uburenganzira bw'abaturage batarobanuye, bitandukanye n'imitegekere ya guverinoma ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ariko kandi ikintu gihari nuko kugeza amagingo aya ngaya, by'umwihariko umutwe wa M23
waba waramaze guhamura ikitwa abarundi, kuko kugeza amagingo ya ngaya abarundi bakomeje kugenda binubira ndetse banavuga yuko badashobora kongera gusubira ku mirongo y'urugamba nyuma yuko n'ubundi bari basanzwe n'ubundi bafatanya n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nyuma ya operation umutwe wa M23 urutse gukora ukarekura ibisasu n'ubundi byagombaga guturitsa imbunda zo mu bwoko bwa M23 ziherereye hano mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu bice bya za Mugunga, mu bice bya za Mubambiro, bikaza kurangira n'ubundi bihushijwe bigafata by'umwihariko aba basirikare b'abarundi. Ubu noneho abarundi batashywe n'ubwoba aho bavuze yuko bagiye guhitamo kwitahira aho kugira ngo bakomeze gupfira hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero rwose mu kanya tugaruke wenda tuvugisha n'imboni yacu ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire uburyo ibintu byifashe, kuko hano mu mujyi wa Goma ibintu byo bimeze nabi nyuma yuko umutekano utifashe neza. Abaturage b'abisilamu babujijwe kwizihiza iminsi mikuru ya hano yabo muri iyi minsi ngo ni Ramadani, bari Ramazani ntabwo ngewe nzi ukuntu babivuga, ariko kandi bigendanye no kuba hano ku butaka bwa Kongo mu mujyi wa Goma ibintu bitifashe neza bikomeje kugenda bizamba. Abaturage baje gusabwa yuko n'ubundi batakwizihiza iby'iyi minsi mikuru yabo bigendanye no kuba ubuzima cyangwa se umwuka utameze neza, dore ko amakuru haravuga yuko hano mu mujyi wa Goma hamaze kuzanwa ikitwa abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babashe gufasha ndetse no gufatanya mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo babashe gufatanya mu bikorwa byo gucunga ndetse no kugarura amahoro n'umutekano, cyane yuko bakomeje kugenda bikanga yuko umutwe wa M23 waza kubafatana ibice bigiye bitandukanye cyangwa se uyu mujyi wa Goma, dore ko ari umwe mu mijyi bakomeje kugenda bagira mu bwabo. Mu kanya turifashisha mugenzi wacu ku murongo wa telefone kugira ngo abashe kudusobanurira byinshi bigiye bitandukanye n'uburyo ibintu bihagaze hano mu mujyi wa Goma. Bwana Regisi twanayahinira ahangaha twanahinira aha abesilamu babujijwe kwizihiza umunsi mukuru wabo cyangwa umunsi mukuru uzwi nka Ramadan. Biri guterwa n'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ni ibintu byumvikana kandi bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bimeze nabi kandi byifashe nabi. Twababwiye mu kanya nibwo turaza kuvugana n'imboni yacu iriyo tukabaha amakuru menshi atandukanye arenze kuri aya, kuko turimo tumukompoza kuri telefone. Mu kanya nibwo turaba tumufatisha tubahaye amakuru menshi kandi adasanzwe. Ariko urumva abasilamu babujijwe kujya mu minsi mikuru yabo ariyo Ramadan. Hari n'ibindi bikorwa byahagaritswe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko Kongo imeze nk'idafite perezida aka kanya, kuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari mu Bubiligi Bruxelles, aho yagiye kwivuza ararembye. Amafoto mwagiye muyabona ko urumva intambara irakomeje n'ibicika. Kongo nta mahoro ifite kandi bakomeje gutsindwa no gutsimburwa. Ubwo turavuga SADC, M23 cyangwa intare za Sarambwe zikomeje kubona abaterankunga baturutse muri FARDC nyuma yo kubona ko ntacyo barwanira, nyuma yo kubona ko bazapfa rwagashinyaguro cyangwa bazapfa nabi kandi ntibateze gutsinda. Intare za Sarambwe zafashe, urumva hasigaye amasegonda make cyangwa igihe gito ukumva ngo Sake yafashwe cyangwa bayifashe. Nibafata Sake niko gufata Goma yose kuyifata niko kuba bafashe Kongo. Ndagira ngo mbwire M23 bakamejeje kandi